Na mi xeweta hinkwenu laha mi nga kona i Dr. Nkateko Mabundza loyi mi hlanganisanaka na yena. Namuntlha hi ta languta ka tidyondzo ta thekinoloji. Hi languta ndlela leyi u nga tsalaka tsalwa hi voko u hundzuluxa ku ya eka ririmi ra Xinghezi kumbe rihi. U ri matsalwa ka nhlengeletano u tsale hi ndlela leyi. A hi hlanganeni ni mundzuku. Swi kombisa hi ndlela yeleyo. Ivi se loko u hetile u ta lava Google ya wena leyi nga ka xivumbeko lexi nga laha henhla. Ku fanekele ku va na mfungho wa khamera. Loko ku nga ri kona u ya ka vhengele ra swimakiwa swa tiqingho ta le nyongeni ivi u ta nghenisa Google Lens. Vhengele ra wena ri ta hi ku va u tirhisa foni yini. Ivi a hi ngheneni ya tshikilela hi kongomisa ka matsalwa ya hina ivi hi ma veka xikarhi hi languta ka lexo lavalava ku nga lens hi tshikilela. Hi ku translate ivi hi kopa leswi hi nga translate swona. Kopile and then hi pfula document leyintshwa. Ni ta rhandza ku va hi teka xifaniso xa matsalwa lama a hi ri ku ma kopeni. Hi ma nghenisa matsalwa lama ya nga hundzuluxiwa. Hi hundzuluxe yini? A hi ngheniseni xifaniso xa leswi hi nga swi hundzuluxa. Hi add. Hi sweswo hi endle vuhundzuluxi bya a hi hlanganeni mundzuku hikuva ka hisa. Let's meet tomorrow because it's hot. Kumani tin'wani ta tidyondzo ku ya emahlweni ku nga va ta vupfumeri kumbe ta thekinoloji hi ku va mi tshama na mina. Ku na YouTube channel mi nga subscribe loko mi swi rhandza. Inkomu.